All set for this bantamweight clash between Salakhadinov in the blue and Ihor Agu in the red. Salakhadinov, look how low Ihor Agu stands. Oh, nice head kick attempt from Salakhadinov. Salakhadinov, extensive sambo background. خب سلام و درودی به پایان سری یک شما دوستان و علاقمندان ورزش به خصوص ورزش محاربه‌های آمیخته. همکنون امروز یک چند ورزشکاران ما در تشکیلات GSK یعنی که با هم آمدند، با رقیبان خود به هم آمدند و اکنون ما سه رقابت رو نتوانستیم به شما مستقیما نشان داده باشیم و همکنون محمد صلاح‌الدینов یکی از چهره‌های شناخته جمهوری تاجیکستان از نوع محاربه‌های آمیخته که تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی معرفی میکند با رقیب خیتایی خود به میدان آمد. اکنون راوند اول آغاز شد. ما نتوانستیم یک چند ضربه هایی که آنها با هم به سر روی یکدیگر زدند ما نتوانستیم آنها را یعنی شر داده باشیم و دقیقه سیوم است که بیش از 3 دقیقه وقت مانده است و ما آن را میخواهیم منظور شما کرده باشیم و صلاح‌الدین اکنون یک سر و گردن از رقیب بگویم خیتایی خود خیلی خوب برآمد کرده ایستاد و یک هایکیک زیبا از جانب ورزشکار ما. صلاح‌الدینов باز یک جب دیگر یک ضربه با دست همکنون او همون دیستانسی که در ورزش میگویند آن را خوب یعنی که به دست آورد و یک ضربه اینجا از جانب حریف خود روی خود خورد و اکنون رقیب رو یک رقیب عجیب است و همیشه یعنی که سر خود رو به پایان میبرد و رقابت میکند و بسیار رقیب مشکل فهم است و ببینید چگونه حمله های خطرناک هم دارد این رقیب او و یک ضربه دیگر از جانب ورزشکار ما انیخترش از دو جانب بود و یک هایکیک لوکیک دیگر که ببینید لوکیک میزند و میگیم بر روی و رقیبش میرسد ولی رقیبی سرسخت است این ورزشکار. یک تجربه غنی دارد در چنین محاربه ها. همکنون تمام تشکیلات ها بگیم با ورزشکاران ما مایل ظاهر کردند و یک ضربه ممنوع از جانب ورزشکار ما به ورزشکار چینی زده شد و دوباره آنها رو زود به هم آورد. همکنون یک چسبش دیگر از هر دو جانب و فکر میکنم اینجا هم صلاح‌الدینov توانست که یک ضربه دیگر باز با پای. خب صلاح‌الدینov یک فکر میکنم با تیاری جدی البته روی میدان آمده است و رقیبم بسیار رقیبی چون در بالا گفتیم مشکل فهم است و همون ضربه هایی که پای هم از جانب صلاح‌الدینov با پای زده می شود او همه آنها رو یعنی که دفاع کرده ایستاده است و یک ضربه خیلی بسیار مشکل برای صلاح‌الدینov و ببینید چون در بالا گفتیم بسیار رقیب مشکل فهم است. اکنون صلاح‌الدینov زود از پای کار میگیرد کار اکنون بر پخت رفت و فکر میکنم اینجا رقابت رو داور باید نه او میتونست که با طریق لط دادن پای رقیب رو مغلوب سازد ولی این کوشش او تا به نقطه نهایی رفتن نرسید و اکنون کار در پارتر از صلاح‌الدینov هم بسیار تجربه خوب دارد در پارتر و چند پیش هم با یک رقیب 5 رقابت دارد 4 رقابت در 4 رقابت پیروز آمده است و در یک رقابت باخته است. بسیار رقابتی بحث طلب بود و برگذشت سالات همکنون هر چیزی که عینی حال منظور شما گشته است ما باید اون رو شرح بدیم و اکنون در حال محمد به خود آمد و اکنون از این دیدار رو به دست خود میگیرد و میخواهد که طریق بوقی کردن رقیب رو مغلوب کرده باشد و
як рақиби аҷиб аст ин рақиби Салоиддин. Рости рақобатҳои ӯро пурра надидаем, вале таҷрибаи кофӣ дорад ва раунди аввал инҷо анҷом ёфт. хуб ба лаҳзаҳои такрори ин набард чашм меандозем ва мебинем ки бартарӣ бар суди кадом варзишгар аст. хуб ҳамун зарбае ки ба сари Муҳаммад Салоиддинов зада шуд, аллакай як маълум аст ки ӯ зарба хӯрдааст ва акнун биёед ба лаҳзаҳои такрори ана як ҷеби зебо аз ҷониби мо ва боз як ҳайкики зебо ки инҷо дифоъ карда шуд, вале мана боз як лоукики дигар, боз лоукик. хоб инҷо гуфта буданд ки зарба маълум аст. анамин зарба рақиби моро қариб ки ба нокаути техникӣ бурда мерасонид, вале варзишгари мо албатта таҷриба дорад. Инҷо набояд бигӯем таърифу тавсиф кард, чун инҷо 3 раунд аз 5 дақиқа иборат аст ва ҳар як сония метавонад натиҷаро куллан дигар кунад. ва акнун Салоиддинов фаҳмид ки ин рақиби ӯ чандон дар партер хуб нест ва кор аз партер гирифт. фикр мекунам гӯш ба гуфтаҳои мураббӣ андохт ва акнун он чизе ки он тактикае ки дар рӯи варақ доранд аз он кор мегиранд дар раунди дуюм. хоб рақибам қарор намесад ҳар лаҳзаву сония зарба равон карда истодааст. Салоиддинов акнун як оромиро аввал интихоб кунад ва баъдан фикр мекунам дар зуд ба рақиби худ яъне пирӯз хоҳад гашт. хоб инҷо пойҳо чандон мустаҳкам нестанд ва каман дар кам варзишгароне ҳастанд ки дар ин ҳолат метавонанд ҳамон нақшае ки доранд аз он дар он муваффақ шаванд. хоб акнун ӯ мавқеи худро гум кард. баръакси ҳолро мебинем ки варзишгари чинӣ акнун аз хоб зарбаҳои дасти ин варзишгар бениҳоят вазин аст ва бинед ҳангоми зарба задан ҳатто аз ин ҷо мо низ мефаҳмем ки чӣ гуна як садои баланд дорад. хоб Салоиддинов акнун бо як текдауни дигар ба суди варзишгари мо навишта мешавад, вале хуб бояд фикр кард, кор кард ки то ба ин варзишгар тавони пирӯз гашта бошӣ. хоб чӣ ифтихор ҳастанд дар чунин як мусобиқаҳои сатҳи баланди варзишӣ садои тоҷикон боло меравад ва онҳо ҳам ба гӯш расанд ки варзишгари мо бояд аз чӣ кор бигирад ва тавонад ки ба рақиби худ пирӯз гашта бошад. хоб инҷо устод Ҷалол ва чанде аз варзишгарони мураббиёни муваффақи кишварро нишон дода истоданд. акнун бояд Салоиддинов то ба раунди дуюмро фикр мекунам бар суди худ навишта карда бошад. раунди аввалам то ҷое баҳсталаб ҳаст, вале раунди дуюм бояд бар суди варзишгари мо анҷом ёбад. чунин зарбаҳо иҷоза бошанд, албатта иҷоза аст ва мураббиёнам хомӯш меистанд. агар ҳар касе ки бо варзишгарони бигем чинӣ рӯбарӯ омада бошад, онҳо хуб медонанд ки чӣ гуна як рақибони мушкилфаҳманд. онҳо албатта чун бо Нусратло Ғайратов мо суҳбате доштем ва он кас ҳам ҳамин гуна дарҷ карда буд ки онҳо ба мисли як резинанд. ҳарчанд ки зарба ба онҳо мезанӣ як чизеро яъне пайхаст намекунанд.
Yeah, great everywhere. Great striking, wrestling, grappling, solid all around. варзигари мо акнун пурра фикр мекунам ин рақобатро бар дасти худ гирифт. Камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва His opponent Салоиддинов jumping. Hi-ya! Sidekick. Wow. контроли ин рақобатро дар дасти худ дорад. Хоб чун гуфтем бисёр як рақибони бигем мушкилфаҳманд ин варзигарони чинӣ, вале ба ин чиз бояд аҳамият надод, чун даруни ҳашкунҷа даромадӣ, ту бояд ғолиб аз он Salakadinov trying to бароӣ. work his way to the back. аз лиҳози допинг контролам Nice It's knee. another knee. онҳо бениҳоят сахт истифода мебаранд Good work against the допингҳоро. cage in this round. Nice trip attempt there. ин варзигарони чинӣ ва аз ҳамин лиҳоз кама дар кам мебинем чунин варзигарони онҳоро дар Unable to turn ташкилотҳои his man against the боз cage. болотар. 10 seconds left in the second round. як зарбаи дигар, як куши дигар аз ҷониби варзигари мо ки Salakadinov looks a little tired. мехост How tough are these guys? муваффақ гардад, вале Iwuaga ate a lot of damage there. Is it 1-1 or is it 2-zip round. for Salakadinov? I don't know. For хоб sure, дӯстони азиз, як раунди дигар боқӣ мондааст то But ба Saladinov, I mean, he got dropped in муайян that first one, кардани even though I felt for the нафаре rest of ки the round. масалан инҷо Yeah. ғолиб гашт бояд бигардад. иху оагеа варзигари чинӣ ва акнун ба гуфтаи мураббиён гӯш андохта Action истоданд. here from that second хоб round. ин як текдауни аввале ки аз ҷониби Салоиддинов ва боз дар инҷо Couple of nice right кор дар hands here against the партер cage. ва инҷо ҳамун зарбае Big ки exchange there. қариб варзигари моро ба накдаун мебурд ва All set for round 3. I mean, could be хоб фикр 1-1, мекунам ки could be 2-0 раунди дуюм for пурра ба Salakadinov, варзигари depending мо on who навишта finishes that хоҳад first шуд round. Iwuaga ва had the ҳамакнун knockdown раунди right ҳалкунанда getting ки outworked иборат a аз little 5 bit. дақиқа аст. See what happens. довари марказ Third and ҳарду final онҳоро round ба between ҳам меорад ва Salakadinov in the blue, акнун Iwuaga оғоз in мегардад red. раунди ҳалкунанда, яъне раунди сеюм, раунди ниҳоӣ. хоб зарбаҳои Whoa. That was Big crazy. this аҷиб равзанаро дидем. Threw himself at чигуна ин ба Salakadinov. амал омад ва Is able to roll with Салоиддинов him. He maintains فکر control. می‌کنم که Salakadinov ба назар wrapped up мерасад that ки ӯ right ба arm. накдаун рафта истодааст. хоб пешгӯӣ намекунем ва акнун диққат мекунем ба You know, I did идомаи рақобат. see that Salakadinov looked a little bit fatigued towards the end of that second round. one thing ин we кор know хуб about аст. ӯ Iwuaga дарҳол is if he назди gets knocked, яъне ки he's willing to throw punches. He does look to do damage. мураббиёни худ You know, меорад варзигари Iwuaga has cardio for days. яъне рақибро ва Let's see what's going to happen here акнун in the барои next ӯ 4 осонтар minutes. мешавад. хоб Salakadinov гуштин going кор for that мегирад, whizzer kick. Beautifully вале done муваффақ from намегардад. Saladinov. раунди Still сеюм defending. He набояд gets a takedown of his як own. текдаун фикр мекунем ба Wow. варзишгари But Salakadinov right back up. яъне рақиби ӯ навишта мешавад. Салоиддинов якам Nice left hand. ба He goes for a саросимагӣ роҳ takedown. дода истодааст Iwuaga ки sprawls. ин чандон фоли нек нест. хоб Does complete the takedown against the худи cage шумо here. фаҳмидед ки устод ҷалол мегӯяд ки ӯ аллакай хастагӣ дар ӯ пайхас карда шуда истодааст ва Breathe a little bit. танҳо мебояд ҳаракатро дучанд кард то ӯро ба Iwuaga able to free ӯро both ноком his карда legs. бошед. хоб Turtle position here. Salakadinov trying to take the back. It was a tough fight for Iwuaga. 3 minutes and 10 seconds. то ҷои рақобати хубам аст ва But the Got wrecked over wrestling. there. Салоиддинов як корномаи варзишӣ хеле хуб ҳам дорад. ҳарчанд чӣ гуна ки дар оғози рақобат худи ӯ дарҷ кард ки чандон шинохтаам набошад, вале ӯ Iwuaga trying desperately пайи to он escape орзуҳое ки position. дорад рафта истодааст ва рӯзҳои наздик мо Салоиддинро албатта дар Frustrating. ташкилотҳои болотар низ Couple minutes here хоҳем for дид. Iwuaga. Salakadinov just Holding him on, controlling him, looking for the бояд back. бигӯям ки ӯ Very good тамринҳои ground худро kick. дар Федератсияи Россия яъне пасисар карда истодааст. хоб анакнун кӯшиши буғӣ кардан ва мебинем ки инҷо то куҷо Салоиддинов муваффақ мегардад. инҷо хоб But I think he might бенатиҷа анҷом меёфт. акнун боз бояд аз Iwuaga come out of this. кӯшиши дуюм
He does کار have a body بگیرد. triangle. He let that go. البته گوش انداختن به مربی بسیار به تو آسانی را میارد You see و solid back تنها control by نباید Salakhadinov. به Got the سراسیمگی body رو داد. triangle latched اکنون on. هیئت داورانی ما را نشان میدهند که چگونه مسئولیت میدهند Landing به some shots from the صلاح‌الدینов back. Yeah, و باید اینجا داوری مرکز اجازه ندهد که او gonna go for در that چنین شکل یعنی Scottish پای twist. خود را گذاشته Like he's باشد setting در it up, but does he know that that's illegal in Jason Gang? The way he's leaving that trapped leg hanging there, not putting it on the other side of the body. That's a little bait. Scottish Twister 101. Frustrating round for Iho Agua. Not a lot of action in this round, you know. Salakhadinov perhaps just doing what he has to do to win the round. I mean, he got rocked in that first one, and he was active on the field. He was definitely the more ببینید در اینجا چندان داوران بله اهمیت دادن اکنون volume. و در دیگر بگیم ارگانیزاسیونی که هستند خیلی موفق و شهرت یارند اونها در حال نمیگذارند که ورزشگر طریق اون سیمتورهایی که در 40 seconds left. اشکنجا است یعنی کمک رسانده باشد برای خود و اکنون آسته آسته اون Choke attempt. چیزی رو که محمد صلاح‌الدینов میخواست یعنی که موفق گردن یعنی طریق بوقی کردن Little over او 20 چندان seconds left. Frustrating 20 round for ثانیه Iho دیگر Agua. تا انجام رقابت و صلاح‌الدینов نباید به سراسیمگی راه دهد و نماند که او رقیب از بالا کار کرده باشد. خب رقیب خیلی سرسخت است، رقیب تجربه دار است و نباید به چنین اشتباه راه دهد. اکنون به اصطلاح گیلیاتینا اینجا کار گرفت و موفق نگشت. اکنون کار است بله Salakhadinov and what can we say? It was a tough fight for Iho Agua. انجام راوند. فکر میکنم ورزشگری ما اینجا موفق گردید ولی اون چیزی که ما میگوییم اینجا چندان کار نمیدهد و دوران کنجی البته هر یک ضربه، هر یک حرکت، هر یک عمل اونها رو نوشته کردند و خوب گوش میاندازیم به داوری مرکز که دستی کدام از این ورزشگران رو بالا خواهد برد. خب ولی همگان علاقه از محمد صلاح‌الدینov یعنی از پیروزی او علاقه استقبال گرفته ایستادند. خب پیشگویی نمیکنیم و گوش میاندازیم به راوی مرکز. You know, the Sambo fighters grappling, which you obviously saw, gave him a lot of trouble. بسیار یک Just a tough fight for Iho Agua, you know. رقابت خوب هم بود. همینجا بسیار یک نافهمی برای من به میان آمد که چگونه او با کجا ضربه زد که چندان یکم صلاح‌الدینov از پر است. байрақ تاجیکستان байرقی که ما را به تمام جهانیان آشنا کرده است و 接下来宣布比赛结果：1号裁判27比30 judge number 1 27 to 30。2号裁判27比30 judge number 2 27 to 30。3号裁判27比30 judge number 3 27 to 30。本场比赛3位裁判一致性判定蓝方胜。 مبارک باشد برای تمام مردم تاجیکستان. این For the winner, by unanimous decision, win by point. یکی از اولین پیروزی ها در سال 2026 در نو مهربانی آمیخته است که ورزشگری موفق ما محمد صلاح‌الدینov به نام خود رقم زد و مبارک باشد این پیروزی، این دستاورد با کلی مردم شرفمندی تاجیکستانی صاحب استقلال. دوستان ما را ترک نکنید و ما هم این گونه نقشه کردیم که هر وقتی که ورزشگران ما رقابت میکنند در چنین یک تشکیلات ها ما منظور شما کرده باشیم.